Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini hamzak ma bini khairok ma bai flaya ozora kahamo haino hai kaitor chini langmao bless khlainani bagai hamari khlainani bagai shep kaham khlaire pyoka faidi ozorao belai khatung khajang layana tiar kok ang layana suna hamzak nai chini maya ganang kaitor tini bosuna bless khlanya musung jago tini bosuna alai da kuke ya fare kaplai kuke ya pressure musung jago faidi sini kaitor lob layana hallelujah tiarang layana fare tiarang layana konjo bekha wan sukma bebak kaiton thani submit khlaidi o riba khandala re baste kere o riba shandala riba khandala re boste kere hallelujah o raba khandala re baste kere o riba khandala re ba khara baste kere thank you Lord ozora kaham ni bagai nang kibia nang yakaria senelo apa bebak nang marog nang shiwo saimano aboni bagai nang zorao bebak lo yafarolo apa gathang ni zarise kaham ni zarise alaida ni zarise sumso groi ni zarise hamsa zak ni zarise mathang zak mung sakpai bani ni zarise apa thank you nini 성들의 사슬아 지수 그리스도를 로이 아스케는 가함 the excellent 클라이마니 바기스노 할렐루야 오 리바 칸달라레 바스테키 church 파이디 지리 카이토는 성 한바이를 라야나 부식스 가함 지리 카이토 승산니 보록 베박 야카르 클랑파노 지니 가함 카이토 스노 야카리야 데 키비야 Hallelujah. Praise the Lord. Riba khandala re baste kere. Thank you Lord. Afaze nang tini yafana musung zakon abani yafan. Holy Spirit, chubana ngai logi tongmani bagai na hambai. Nchini bishingo tongmani bagai na hambai. Thank you Lord Jesus. Chukna habai sungsara Nini mung enough. Hallelujah. Uriba khandala ribaste kere. Thank you Lord. Afa knai tongai jotni shakawo nin prika thana sharsa ulo. Hallelujah. Uriba khandala ribaste kere. Knai tongai jotni nukhungo nin prika thana sharsa ulo. Thank you Lord. Nanga shikka hamnung sunu klaimani bagai uriba khandala re baste kiri rithanga talara bakhayoro boste kiri hallelujah uriba khandala re boste kiri hallelujah thank you Lord tirpura haste no afan nirithani yafarolo tirpura haste ne joto boroni shakonin thika thana sasolo joto shikla salarano shakawo nokhong khazarano shakawo chakri klainerano shakawo business klainerano shakawo oh hallelujah din hazra klainer boroni shakawo nin thikthano sharsaulo a satisfaction akaham nilaran sa payulo ori bakhandala re pastekir hallelujah hallelujah praise the Lord Church ganau Bible nadi mangke notepad pun nadi chini kaitor bini yafana musung zakmani kogrok no chini thaniu yafana musung zako konjo ke kruke khnalayanan hallelujah te kupulung ke
쪼이나 라연 까이더니 꼭로 성사를 그방만 꼭 능크나나이 딱크나디 성사를 그방만 똥턱 사턱 그방만 kahamrok nung nohornai phiyababo kaito ni slai kahamung imanya kaito ni slai abo excellent nung imanya hallelujah padi jasuk phano nung yang wiyang nasikdi phiyaba solution nung kaito ni phaising nohornai jasuk phano lama kebangma nung naitukdi lama nung JISU Kristo no simino noknai haleluya tangi henmale bo simi sinoro kaham kubui mathang zapmo haleluya te kabang ma ni alaida nangma rokno ni langma kupulung khriban haleluya praise the Lord fadi sung tiarang layan hori ba khandala re bos tekiri Fadiseng tiarang layan sini bukau, fadiseng tiarang layan sini kunjo, fadiseng tiarang layan sini wansuk mau. Haleluya. Kamuno, te kubun wansuk manin kani phai tongo hungke. Tomung no, obukau, nang cui mai ngi tongo kai tono hungke. Kamuno kunjo kai toni kok. khana나야 엎콘조 때꾸본 khana나 파신 탕이 또 뭔게 야파르데 까이돈 타니고 James chapter 4 verse 7 James chapter 4 verse 7 belai serai ke seja tamni seja bebak yafa르데 ini sab 까이돈 타니고 sing Jeffro 까이돈이 타니 야파로 Jeffro sing 까이돈 타니 submit 클라이로 soitan kebeng zago tebo phai kplaing phai mai asin langmawo a khanana musungui tongmane kai toni ko nung jefru te kubon phasing khonjo kai horo afro soitan kplayo saboni ba kai ton thani submit khlai di o khonjo kai toni ko simise khanana names o bukhawo bini ko no simis kupulung khesung sui tonan langnai o wan sukma wo achukna hani wan sukma sangna nangnai because you belongs to heaven nang sukna house belongs klayo nang tomar sungsani ingkesa sungsani no wan sugui pailaya hoilaya nani but nang sungsani liya Kristo bai kelengi nang borok ketarangka Kristo bai kelengi nang borok ketanangka haleluya te bakhabai ke poito klai JISU Subraiyung ni ko shimani bai mathang zakmung ni ningka kaham ni ningka haleluya praise the Lord padi tiarang layan jini shini mung sung basa layan kaito sungno good better best amosia amon islaban tebo saka excellent position talangan mo sungjago haleluya on natural simnor kereni tonoria supernatural nono anatalang namu sungsa haleluya faidi sao good jogot tong namu sung a good ni ongkori better ni best ni slaibang saka excellent phaisingo thana ni bagi ready da haleluya kaito sung excellent position talang namu sungsa Kaitor sana kaham kok position talang namu sungjago. Kaitor sana kwplaisa prene share namu sungjago. Kaitor sini babu kaham sini bisingtei a kaham kok rokno, a morok kok rokno, a excellent tiklanya namu sungjago. Hake abu bai bini mung kusuk engthang hnai. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Fadiga sungjo ton tiarang layana. Kaitor ni kwplai kok, kethang kok, hamari genang kok ni Bagwi. Haleluya. Jini kaito belai kaham. Jini kaito belai ke kaham. Aba asik ke kaham. Mungsa subai sujak nai kere. Efisiana sungno ke nogo. Jini kaito khairok tinio genang. Hamzak tinio genang. Haleluya. Neng ang akaito ni busang mani Bagwi. Tini hamzak tinio.
kairak tini osisang genang engnani nangai. Amen, amen. Hallelujah. Tini ni sini topping ka excellent. Jisu bai tomung no nung tongke bono no nung ruk thari tong ke excellence ngo. Hallelujah. Praise kaham kuk sengo. Nung tomung no Jisu ni phasing ro na sigi tongo bono no nung ruk tharo bini dagi maon nung tongo bob freng maon no nung basa zak ke nini life excellence ngai. Nini life kaham kuk sengai. Nini yapri kaham kuk sengai. Hallelujah. Praise the Lord. Mungsasuk hamyawo messenger gai kelai tongna ni bagai seng osung saroya. Kai to ni mungno kusukhe lob na ni bagai. Jini kai to ni mungno kusukhe lob na ni bagai. Bini mungno kusuk khalai na ni bagai seng osung saro. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready, guys? Tiar mang nable. Jini kai to belai kaham se. Bocung no kibia. Bocung no yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Padi palke hambai afa. Nangana hamzak mani bagai hini seng palke salayana. Padi palke salayana hambai o babu ka ham afa. Kaito nang hamzak mani bagai. Nini khairok mani zari angkaham. Nini hamzak mani zari angkaham. Nangana kibia. Nangana yakaria. Ani langman nini se. Nokhong nini se. chámung homong nini se. Yapri nini se. wansukma nini se. Kunju nini se. Bakha nini se. Bashakni bebak part nini se. Yus klai afa nangano. Is klai teng. Bamusung. Hallelujah. Norokani korang sarai-sarainya klai tong lable. Network kisi se problem klai tong tini. But JISU Kristo ni mumbai. Network problem klai nai kotoli. Hallelujah. Fading keseng elam bakulog layana. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Ang English may poriwan ikradi. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witness to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us off, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the competition who initiates and perfects our faith. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi gana gini kebangma borok beseng kerengzak. Kebangma kategori ni borok chini logi otongo. Hallelujah. Baksaba kusugoti shanai. Baksaba sumsok lamau himnai. Okay. Piaba mini ani focus hakaman na shikma abu nang nangnai. We do this by keeping our eyes on Jesus. Hallelujah. Just a category pan tongteng. Okay. Just a samong pan klai tongteng. But nini ani bising tile. Jisu ni phasing na shigei. Kaham phasing rok tharei. A kaham chini langmau kupulung klai. Ya appreciate a excellent position of tangnani se. Hallelujah. Kemo borok situation dosro ang office ma thangmani bagai kaitoni ko gorengi manliya ni sam ang samung homung khlai tongmani bagai zorari manliya ni sam ang serai khonai no morogui ma tongmani bagai kaitono zorari manliya kaitoni kokno khnai manliya oba ke excuse khlayo gobang borok oba ha ke excuse khlayo. Okay. Tamo sengsani kebangma samung, kebangma busy, kebangma pailaya, aborok natoi excuse klai. Samung abo belai kena kaham. No kongo serayungo, wow, abo ni siapa blessings tam tongba. Atserai sabni zarani no kongo sok pai kya.
사문 사분이 자리 니니 랑마 속바이야. 니니는 그탕 사분이 자리. 니니는 아스 감사작 사분이 자리. 아버세 제프로 아스 까이들 하마리 칼라이 니니 랑마 kupulung 칼라이 레카 kupulung 응 파이마니 야글로 능타모 kupulung 응마니 바이세 까이들은 저라리 말리 함께 아버 와나마 싱세야 디바. 너 그거 쓰라이 속바면 능 까이들은 저라리 말리야. 양라 쓰라이라네 까이들세. 아버스 능 까이들은 보고 이탕 바저라리 말리야. 니니 랑마우 사몽 석바이야 짜크리 석바이야 비즈니스 석바이야 까이도 르마니 아버 비아바 아사크리 아사몽이 자리세 능 까이도는 저라리 말리야. 무슨 와나마 싱사. 능 티니 땀 클라이동 아버 아스 거tor 거야. But nâng tí cơ tháng tên nâng dết khai tổng mà ní. Hallelujah. But nâng dết samung khai nâng xẹp man mà ní. Abon nâng bay thằng azi mà ní ya. Bay thằng cái tổ ní lang mo errands khai rồi man. Hallelujah. So abon bagi no. Tabuk nâng ang. Busuk zora tiar cái tổ ní bagi. Cái tổ ní apok ní bagi. Busuk zora rồi nâng. Hallelujah. Này đi 24 hours. Kaito nang bay tongo. Daily kaito nang bay tongo. Every year kaito nang bay tongo. Every second kaito nang bay tongo. Nang busuk zara an nang bay sal brum brum mol brum brum. Bagi tong nai kaito no zora re. Bo phreumani akok no kupulung khe ni lang mau khlai akok nang ya appreciate de che. Hallelujah. Praise the Lord. Này đi cái tôi hứng kể chúng nó cả ham khai nằm một sung zago bật boro hứng kể ham yo khai lại yo. Okay anh nó không có problem mà nên ta một complain nên thằng yo tongo hay có một problem ngay tong mà này bagay. Okay. Sorry hamya. Pusugya. Abahai complain. Okay. Hake abahai kabang ma. Tayo porolo kwplaisa. Yung kahit mo de musong zak na bin besarok abahai ngai tong tong nei. Kahit to ay siya pa no musong zak yan nang bemar klai tong tong. Nang bigra kema tong tong. Kahit to ay siya pa no musong zak yan. Pusugya katong tong. Piabat kahit to sa musong zak yan ke tangile chini lang mo sok pa yabo. Tabuk sungmung niya di ba? Tangile chini lang mo sok pa yabo. Because norokni korang clear nung nabla na? Tin network kisah disturb kalai tongo. Kaklai norok clear kan kalai tonga ni korang. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagino kalai sa kok bai ke obono pariseng. Serang layan tini. Kaitor musung zago sung Jisu ni phaisingo focus khlaiteng. Tani hinbale bo rohormani lamang kha Jisu Kristo se. Kaitor musung zago sung a Kristo ni fola ba ke teidol zakteng. Tani hinbale jungno chubanai hisabe bo rohormani aboti ke buya. Kristo ni fola se. Hallelujah. The champion who initiates and perfects our faith in himself. Hallelujah. Nang tomung no, Jisu ni phaisingo, nini mokol kai hor zakangke. Loser position nang tay thanglia. Okay. Champion position nang phainai. Hallelujah. Nang tomung no Jisu ni phaisingo no mokol kai hor zakangke. Kesen, Chugya, Shia, Saimanya, Abahi position on the Tanglia. Apply, excellent, Kaham cook, Abahi position on the Hallelujah.
bemar nini thani te kwplaing phai manya because nang kwplai sokpai mani bagai excellent sokpai mani bagai koroi phana sokpai kyangke get out ongkhorima thangnai problem get out ongkhorima thangnai why because excellent position kwplai position nang tongmani bagai jefru khoroksa kebel borok aba haino klai shakheno borok thang tokjago hanang pinang khlai thokjago but jefru khoroksa tagra masbut aba hai borok ni thaniwo aba hai hanang pinang khlainani phanmanya nang jefru kaitoni kogo krei nini naishikma jisuni phaisingo ya sungsani phaisingo soitan phanmanjago teinona hanang pinang khlaio tamnung se bahai jisuni phaisingo naishigida kwplai position of basawi strong khetongnai haikaba sungsar phaisingo da hakaba mungsasuk nini a busy hinmani a jagao da krangai ksangai kebel kok thayo thangai soitan bai messenger gai leta patangnai nin thani otabo hallelujah Peter ni kokno haine hai sanani klayo zorao confident le belai juda bini bunisrai juda jisuno tuyo himjak nugui boi bot thne kirisagi tongma zorao subrai tomono nungno hungke ano ringdi angmo tuyo himnai confidence boma hainai di nashi kable jisuni phaisingono te adagi manon khana kabo haibik himnani siangka tuyo himu borok means no abo wanama singsa ke khoroksa tuyo himi manya but tangi himka because jisuni dagi manon khana ka te jisuni phaisingo focus khlaijak naishik jak aboni bagai klaisa ka tuyo himka hallelujah nung botabu tomono jisuru naishik jak hungke adagi manon nung khanawi tongo hungke excellent nini bagai kaham nini bagai genang nini bagai gothar nini bagai hallelujah alaida kok nini bagai mathangjak bung nini tomono nung ajisuni phaisingon hungke but borok tamong ba sungsani kokno khana tokjago ayan phaisingo khunju rohor layo ang thikya pos hallelujah network belake no taling baling ito katini nadi sungsani kok bahke noro khabasari mannai sungsani a juddo sungsani a bemani kok virus ni kok bahke noro khabasari mannai ba bahke noro kaham position tori mannai no never hake kono profit kriya kok no khana mani bai tangi khana mungsa profit kriya a walai mung kok no nang khana mani bai tangi khana mungsa profit kriya a bui kabang ma tomung sidar tongmana kok rong no khana we Peter tomung a zorawo a bot hnui tongmane a khorang no khana kangke bobo kirija khamu Peter phaidi ang nini Subraiyung akong no subok khanao hallelujah Peter come abono subok khanao bot mano bok khanaya aboni bagai klaisa ka tuyo himi manu hallelujah tamanung mabiang khananai komor nai khapo hanma phasing na khananai network hak thagi thangu video network ni bagai but jisu christian moyang declare thayo network thingni phaibi akirima singsa khorang sungsani hoite phaimani abono sungkhanaya
Keplaiku korang kaitor sing khnari tongmane korang khnawan. Sana kaham hni declare khlaika. Mazra krei hni declare khlaika. Sing soi mathangjak ngo sopaika Jisu Christ no subrai hni goshimani bai. Bemar nini ani bagilia Jisu rozuka. Bigra nini ani bagilia Jisu bini sakawa bigra no naka. Okorang no sing khnalayan. Hallelujah. Peter Jisu ni korang no khnamani yagulo fano. Zefru nobar ni korang no khnaka. Hallelujah. Zefru tui afhal phaisingo mokol kai holka. Chámung kha. Tuyo kelagi thang pai. Hallelujah. Praise the Lord. Faidi. Ozora kaham. Kaitor sunglo obunu prangai tongo. Hallelujah. Ozora kaham kaitor obunu prangai tongo. Sini naishikma Jisu Christ ngone nangnai. Sini focus Jisu Christ ni phasing ngone nangnai. Hallelujah. Nangke sengsar kelegai phano thangteng. Hallelujah. Nangke sengsar kelegai phano thangteng kosogoi phano thangteng. Afur phano nini ani focus Jisu Christ nangnai. Nini ani naishikma Jisu Christ ni phasing ngone nangnai. Tang himale bono nini bagai bigrangi asai fayo. Bono nini ani bagai bahan sekak zago. Bono nini ani bagai cross sakau thayo. Bono nini ani bagai athino kosagro. Tini nang ang asik better position o asik kaham position o. Sengsani ke khoroksa samong kaham klaimani bagaya nini ani akok khnamari jarisi. Credit na jagnai proud ang jagnai mung sapana krei. Khapang serangai tong thogoi I ani Jisu ani bagai bebak khalai baikha ak khalai mani bai ani kahamungkha obahake goshiui. Faidi elam bang nai le firana Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Dear brothers and sisters, okay, kapang tahuk te bukuk song ni sawido. One final thing. Fix your thoughts on what is true. Hallelujah. Kubui bobo. Aro abono nuseng mawan suglai sinai. Abono nuseng goshu yasaki manalai sinai. And honorable and right. Hallelujah. They're right. They're so honorable haikama borom rezangani joggo. Aba haino nuseng goshu manalai sinai. And pure. Je kathar abono nuseng hani yasak like goshilai manala shinai. And lovely, admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Nisa. They excellent. They lobjagni juggo. Hallelujah. Abono nuseng mawan suglai shinai. They goshui manalai shinai. Keep putting it into practice all you learn and receive from me. Nisa. Hallelujah. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. Hallelujah. Nadi ang hai ate kaisa rung thokma thangnai rogo share khlaijak tini muito khlai na musupir. Mera kamai thangka ni saw ek sota ni bisingo masa.
kemasak merah no naituk na ni bagai bolong kemangma hakor hapung hatai watui pantui naituk ka naituk man yagulo zefro merah no manka bangrao kero zui nakhani sau mali haleluya tomung no merah bamjak na soya hengke bangrao tomung no bakaya hengke bonogo sok paigila kamu boklai sake bangrao kaka te tisai na furu ihi hlia goshui naka te sabni ya pri bai bonogo sok paikya malik ni ya pri bai kya haleluya semni ani thaniwo nang nini phan nini ya pri bai nang mung sasuk kaham khlaina nai to hungke not possible nang nini phan nini ya pri bai nang kaham no azina thangi to hungke not possible nini shima rengma bai chukna ha nini ungya haleluya nang tomung no jisu nini bagai khlaimani asamong kaham rok no jefru I अब आनी बागे हिने गोशु विनावो आफ्रो आका हमनिनी मथांग जाक मुंगनिनी हालेलुया जिसुनि गोसा बाय हामका हनै बिश्वास खालाय पयतो खालाय गशिमानि बायसे बेबाक बेमार गमाय थांगो बखा बायखे जिसु ख्रिस्ट क्रसआव थैमानो ते सालतानिया गुलो गोथांनि बास বিশ্বাস খালাইমানি বাই পয়তো খালাইমানি বাইसे काइतोनि मकलो जों काहामको गङै थांगो ते अ जिसुनो जों अ जिसु नोंनानि सुब्राय हनि गशिमानि बायसे मोथांजाक मुं निनि आनि गङै थांगो हालेलुया आबुनि बागै दा फायदि नों आं सोलोंमानि आ गियान संसारि गियान आबोबाय काइतर जे रनामु सुंजाक माने एक्सेलेन्ट रक नि लामा सपाइगला काइतर माने लामा आ लामा जेफोर नों हिमनाय आफ्रो काइतर माने आ एक्सेलेन्ट रक आ काहाम कोग्र अब नि लामा कोप्लंनाय आ लामा ते केबो याबो जिसु ख्रिस्ट अ जिसुनि बिसिंते बेबाक चिनि लामावो कोप्लं अंखा Hallelujah. Praise the Lord. Abon bangi serai yang di. Cisto. Nini ani lang mawo. Sabo. Bongkat everything. Kemang baru okong no kratok zakla. Tim menilai nai. Ti sazag yang nai. Sazag yang engu hunile ti tam klai nai. 사자게 응어 혼에 때 땀 클라냐 봐 고부이바 고부인 동네 고부 할렐루야 아무리 바기 너전 켈 클라인 나이 캔게 엘람바고 어부는 노고 지슈니 사그리 12 바라존나 할렐루야 때 12 months 바이타 먹게 1 year kau. So apa hakino Yesus Kristo 12 times ang negosyamani seng nugo. Hallelujah. Tama negosi ang no langmani chámung. Hallelujah. Yesus Kristo elam baga apa hakino gosyo ang no langmani chámung. John chapter 6 verse 35-48 to sengnugo. Angno langmani chámung hwnwi Yesu Kristo goshu. Hakhe langmani bagi samung sabong ge Yesu Kristo. Hakhe nini naisik mase sengsar phaisingo asa mase sengsar phaisingo hungke. Je
langmano kethang tononai a jisu Christus nini langmao grei hinke te abono so nang reject khlai tong hunke busuk bipod naila kethang tongna ni bagai langma a chámung ke jisu Christus ka a chámung se tabuk nini thaniwo grei hinke te a chámung no so nang reject khlaio goshina naya hwnwi nang reject khlai ro horo hungkangke langma bakini langma sokpai na a kethang bakini ning nai I am the light of the world ang o sengsani pohor hwnwi jisu gosiu phia borok rok sengsar bai kwrwngai manak mau kwswngwi tonglaio manak ma mane abo belai kirima singsa andra gundra keba phana manak mao physical tongwi manya phiaba borok manak mana hamjak layo a manak mau klagi tongwi layo pohor angwi jisu Christ chini lang mau sokpai kha but kabang borok o pohor no accept khlaya goshina naya hallelujah phiaba saiman sidi tamo nini langmao ani langmao pohor jisu Christ se a jisu no ya sakjak rok borok manak mau krikha pohor se a jisu no ya sakjak rok Subraiyung gosinai rok borok ni bagai tamo thimung krikha langmani chámung ngei jisu chini langmao sokpai mani bagai pohor ngei chini langmao sokpai mani bagai I am the gate ni sao ang selama hake baduglam busuk lama kaham nang himitong ang saimanya but soy lama amothang zakmuni lama a gate a duglam aba jisu Christ se John chapter 10 verse 7 and 9 hallelujah angse murgnai kaham panisam Diri kabang borok sengsar baike murgjak na musungjak layo comfort sengsara naituk layo but saimandi nono ano comfort ke secure ke hallelujah network belai kheno tini kebeng i tongkha video post rogi thango achumuchu but जों अबनो साइमान थाय जोंनो नाइकलनि माननाय नाइकल सुगै तनि माननाय comfort secure के तनि माननाय अब जिसु ख्रिस्ट सिमिसि जे पयतो खलायने रक ते अ जिसुनो सुब्रायनि गोसिनाय रक बरकनि बागै a comfort a secure a protection ताबल नाइकल नाय काहाम जिसु बाय नाइकल जाकमानि बागै बियाल केबें मं problem te chini lang mau keplayang phai manya amen hake sung nokha chámung sabo jisu Christ pohor sabo jisu Christ lama sabo jisu Christ gate sabo jisu Christ murgnai sabo jisu Christ hallelujah oba kena sung I am the resurrection and the life John chapter 11 verse 25 sing sijak no ara oba haken ko sijak tamo angse muthangai ti sawitrangi manai nisa chukna ha sorgo heaven borok sinianya ko bukhanao but ara sogui maninya ni bagai aka ara ti saitrani manai nono ano abo sabo jisu Christ Hake o jisu no seneng reject kelayo. O jisu ni kong no seneng kenalan naya. O jisu no seneng Subraiyung gosina naya. Neng mana bekabai poito kelaya. Yang le o cuk na hawa permanen di telangi manai. Abo sabo male jisu Christus se. I am the resurrection misal. John chapter 11 verse 25. Ti shawi telangi manai. A cuk na hawa nono toni mani nai. Molbrumni lang mana ya pariman nai ab sabo jisu Christus
phia borok obno reject khlai tonga ke reject khlai ungla taitam khlai tonga it's okay je accept khlai nai je subrai hining go shinai je bkhabai poito khlai nai bini bagai amol brumni langma hallelujah John chapter 14 verse 6 okay sang te sarai sarai ke nogo I am the way truth and life in Isao. Hallelujah. Lama Jisu Christos. Nung goshiteng gosheteng lama Jisu Christos. Kuboy Jisu Christos. Muthang zakmong hakaba am muthangi manai no abo teke boy Jisu Christos. Goshi age no problem. That's your problem. But je goshi nai ro ya saknai ro bar hamsa zak. Tangai. Because nung Jisu Christo no lama hni saiman mani bagai taitamo kuboi hni saiman mani bagai langma hni saiman mani bagai te Jisu no subrai hni goshiman bagai kaham nini jara goshi manya rok ni bagai abuni manthai borong manai rudi I am the true grapevine hni sao John 15 verse 1 ang se ang bufang nung ang ke pedek hallelujah Hakhe kwplaisa ke sang saimano Jefru bedek bufang mai nangjak afru no bthai thayo Jefru bedek bufang mai krengjak afru no bthai thayo tini gobang ma bthai kaham borok rok thaina musungjago mane langma kupulung khlaina musungjago phiaba Jefru sung Jisu bai krengnai bini phola bai krengnai bobai thansangi borok katalangnai afro akaham bthai nini ani thani automatic nukjaknai hallelujah kai toro je thaina nangmani bthai ab bthai rok abo sung sak ajiwi manya obo Kristo bai kerengma baise automatic chini langma kupulung ang phayo obo Kristo bai thamsa angmani bai borok katal angma baise ab bthai kaham rok chini langma kupulung ang phayo Hakhe ab bthai rok ngosung tomung no kaisa sukrubui bujira thangka hangke tamo ab bthai rok bobo hai bthai chini langma thaina nangnai ab bthai rok bahai tomung no question khlai tongo hangke sung Galatia hakhe Galatians chapter 5 verse 22 rogo sung nogo pholawo bthai boma hai phari sung pori layana Galatia chapter 5 verse 22 tamni seyoro pholani bthai hakeba the Holy Spirit produce this kind of fruit love ni sao puila bthai ka tama hamjakmung abo kai to ne arani phayo abo Jisu bai kerengma baino a unconditional love a soi genuine hamjakmung abo chini langma kupulung ongo borok acting khlaimani hamjakma tamo sijagi thango kaglai phuilai nokjago but soi genuine love hamjakmung aro kaglai phuilai aro walai mung krei tangai abo kai to narani phaimani genuine love true love hamjakmung soi hamjakmung hallelujah joy ni sao tong thokmung tomono nang Kristo bai krengjak kanke any situation any thayo bebak zorawo tong thogui nang tongui mannai because you are united with Jesus Christ Kristo bai kerengai bofang bai kerengai tongnai rok bthai thayo
je jisu bai kerengja kroni thani wo bobo hai bathai nukja khan male love hamjak mung joy tong thok mung hallelujah nung dukhi ngi tongo manai maya khushi ngya means tamo ba bedek bo phangbai kerengja gya abuni bagino saimandi tong thok mung as a love hamjak mung abo Kristo bai kerengi borok ketalengma baise chini langma kupulung engo amen so klaisa kok bai sana thangke the source of love Jesus Christ the source of joy Jesus Christ tong thok mung ni lama Jisu Kristo hamjak mung ni lama a hamjak mung abo Jisu Kristo amen Teseng nunggu peace, patience, okay, kaksang ma, kalok ma, aboseng aziwi manya, borok azira nailayo, no yukan, abo Jisu bai kereng ma bai se automatic, a kaksang ma, a kalok ma, a patience, a peace, ab chini lang mao kupulung, engo, amen. Hallelujah. Sabun bagainya sengsar baik kesenggai time west kelainnya ni zoraya. Soy lama Jisu Kristo baik kerengai borok keta lenggai. Hamzak mong, tong tok mong, peace, patient, akalok mongo kuplong engna ni zorase. Hallelujah. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Besok sekebang membetai nai. Hallelujah. Nang kalog itong namusung self-control, a kindness, okay, a kaham. Aba bebak nang inilang mo nang kupulong klay na musung hongke. Aba baitang azimani baya. Kristo bay kerengay borok ketalang mani bay. Aba betay rok sini tani tayo. Hakhe aba bay kaito ni mong kusuk kelob zago. Hakhe seng oro nugui man ka. Kaitor sono busuk se excellent klanya musung zak. Kaitor sono busuk se kaham ke tona musung zak. O busa hunzak nai rok se. Kok khna yangai sakni musung to yapri shawi. A kaham ni yakni keplalai tong layo. Padi salayana. Angle keplalai bodoloya. Anga hamiano hamzak nai bodoloya. Ang soy Kristo bai kerengay buthai kaham thainai bodol se. Sabu tongoro. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Mini khairok ma hamzak ma paiflay. Awa hakina sing Revelation chapter 1 verse 17. I am the first and I am the last ni sao. Chengnai apuila bo Jisu Kristo no. Paithak bo Jisu Kristo no. Gawang mora ang jeng obahai bisini selai sekang 1000 bosor ni selai sekang 2000 bosor ni selai sekang ni sao. But saimandi Jisu Kristo ya fango bo tongo bosugo bo tongo. Jesek busek 1000 bosor nang nini sini mungrana musung ready. But puila le Jisu Kristo ro tongnai. Apai thago bo Jisu Kristo ro tongnai. Adot thuni nang gosine na yafa nang imano. Nini bepara bo. But je gosinai je abono poito khlai nei. A borok ro hamsa za. Tangai puila Jisu Kristo. Paithak Jisu Kristo. Obono kubui. O kubui no hui mannai, delete khlairi mannai, ke khoroksani khomota kare. Hallelujah. Praise the Lord. So oba kina sing tebu nugo. I'm the Alpha, Omega. Ang se kathang tong fly nai. Hang se bebak ni source. I am the bright morning star. Oba hira kasang goshi mari nugo. 12 times. 12 bar sang goshi mari nugo. 12 mas ni bagay. Jisu Kristo ni bagay goshi za. Hallelujah.
Supari kasrang layane katong tong layane. Kaitor asike hamzage Jisu Kristo tisno excellence namani bagi. Mazra kri kaham kethar khlaimani bagi. Nasigma sini sengsar phasingo englai thaitai kri. Jisu ni phasingo focus, Jisu ni phasingo nasignai, a kok no khananai, a khanamano khanawi yaplishanai, aro basanai aba haisi seng engthai. Hallelujah. Praise the Lord. So ba kena seng kebang ma Bible verse tok seng pori la kete nogo. Proverbs chapter 8 verse 1 sejak tongo. Day 69 sejak tongo. Ang egloge pori tong kanadi. Listen as wisdom calls out. Hears as understanding raise her voice. Listen to me, for I have important things to tell you. Everything I say is right, for I speak the truth and detest every kind of deception. My advice is wholesome. There is nothing devious or crooked in it. My words are plain to anyone with understanding, clear to those with knowledge. Hallelujah. Ora simong oba kina sirigi sawi tongo. A wisdom oba kina sirigi sai tongo. Jisu ni bukhukti ang kormani abuno kuboy. Kaito ni bukhukti ang kormani ako abuno kuboy. Jisu ni ani bagay klay mani abuno kuboy. Kabang morok sengsar bahagi senamja karena singke kabang ba explanation ru. Bacini kaito ro sengsano bukhuk bai senamu. Saleng di hima bai saleng ka. Taleng di hima bai taleng ka. Bufang wafang eng di hima bai bufang wafang ka. Malmatang di hima bai malmatang ka. Arok te kabang ba nukzak mani mani nukzak ya mani. Eng di hima bai bukhuk bai declare klaima bai command klaima ni bai tamung ka. Bebak no eng ka. So Simon City, kaito ni buhukti ang kormani ko bebak no kubui. Abono tatal hni shanani ke koroksani khomta kre. Tomung no sawi tong ke satan. Hai buzia sujia sawi tong. Bo sawi boto wang namu sun ke engthang. But obola srai indi. Hallelujah. Kaito ni bukhung ni ang kormani ko. Zebo promise klaimani ko abo tatalia abo kubui abo te huzaglak te hui renani kemni khomata kre. Proverbs chapter 30 tirisni verse 5 otam ni sijak tong. Every word of God proves true. He is a shield to all who comes to him for protection. Kati mong ni bagay Jisu Kristo ni phaising kaito ni phaising as hawi shak bedagoi phainai rok bor ni bagay okok every word of God proves true ni sao bebak kaito ni kok obo kubui obo tatal ni shanani ke khoroksani khomata kre o kaito ni kok o kaito ni bukhuk ni ong khormani kok obo no ni bagay Jisu Kristo no rohor ka. A Jisu ni bahan sekak zak mani nini kahamung ka. Bini as a bigra tomung bai haka bigra engai asai phai mani bai. Neng ang genang khlai zaka. A thui kosok mani bai nini sumsok nakar zaka obono kuboi. Te o kaito rokong no sawi tongo nini sayana ang tay muito khuliya. Nini sumsok lang tay muito khuliya. Nang samung sitra khlai manang tay muito khuliya. Hebrew chapter 8 verse 12. Sarai seja. O kaitor sawi tongo. Abono kubui. Goshisidi. O klaita sasidi. Saya klaika mungsasuk samung saya klaijak tingka. Ba klaiki bika. O klaita sadi. Engka jeng mani. Kaitor delete klaika abono. Kaitor pokka.
जिसु ख्रिस्ट tin no kathar khlaikya jisu ni thei kosok mani meni kathar ka kaham mangkha meni bahan sekak jakmani bai nang bemani yak ni yokha bo bigrang ma be nang gnang kha thei kosok ma be sumsong na kar jakha tabu kereng phasi do jisu bai thansang phasi do jisu bai Subraiyung gosi siri bono bakhabai poito khlasi di bono mathang jakmung nini katal nini kaham nini kaitel jermani lama omono soi or mungsasek nang te dress bo slanya nanya okay mungsasek samung bo slanya nanya mungsasek thayot thangnani nanya just bakhabai bishas khlainani poito khlainani gosi nani simisi jisu nangani Subraiyung nai arono bebak benefit dong molbrum ni benefit serapsania haleluya kaito kaham bini khairok ma hamsak ma paiflaya obahai khaksang jaknai ko powerful ko excellent ko kaham ko jesper poza nang rang hori rudi nang khanai mangla but naidi kaito busaka hamsa jengno nono ano aboni bagai kalai shakeno chini langmawo akothama kaham a excellent kaplai kokno rohorka te abono khanawi sentini slai jagai belai kaham ni slai kaham ngi tong te kubi kokhobono bakhabai jisuno poito khlai Subraiyung gosi jagro borongni bagai thimung korikya mathang jakmung angkha Romans chapter 10 verse 9-10 sarai kubi no 1 Peter 2 ni 24 sijak jisuni bahan sekak jakmani bai bemar korikya obono kubi no nini bagai bigra korikya ganang jisu sok paikya bahaike sengno 2 Corinthians 8-9 Simon sidi kubi no sini ilangma subanai sok paikya jini bagai kengai kok sanai sok paikya jini bagai joto nangmano sengson khlai re phainai sok paikya abo sabo akubi ni phola Romans chapter 8 verse 26 kengai ubod nini ani bagai borok ang siu hono but saisi manya tamno sananang tamno boba haike bakai ya prishanai but sengno subanai sengno saranai wan sumu ka hamra phainai gabama kahamno sengson khlai kaito nar to phai chino ro phainai kubini phola nini ani langmo kupulung kha jeprosong bakhabai poito khlai bakhani doglam phiyogwi jisu ख्रिस्ट जेफ्रो Subraiyung sing gosika akahamrok nini ani langmo sopaja amni bagino John chapter 4 verse 24 kaitole phola se bona suri dai rok kubai bai phola bai ma suri dai ni sa obono excellent ni tomong nang 23 wona ke nok nai obahai sal phai togo soi poito khlaine ro tamba phola bai kubai bai ke suri nai ni sa kaito abahai phola bai kubai bai suri nai no kaitor bo naitugui togo te abahai no kaitor hamjago excellent tomong bama hainai di abo nang jisu bai kereng phaya hangga ke bahagya kaham sok painai akaplai phola ni no sok painai akaplai phola bahagya no tei doli manai akaplai phola bai sin nang tei dol jagya hangke bahagya nang kaplai ke tongi manai hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya tong thoksidi khapang serang sidi chini kaitor belai kaham bo belai ke sung hamjago khibiya bosunu yakaria hallelujah kaham kaitor arrange khlai reka borok sangsaro naitugui tonga kaham no nini bemar hamre rezaka hamnani bagai nang sangsar khabrumui tongo nang ganang khlai rezaka ganang ni bagai borok sangsar khabrumui tongo hallelujah the source of everything bebak ni ani nangmano supungwi ri manai abo kaitor simino te jisu bai kerengi borok ketanongi kaitor nukhuni borok mabai a bebak kaham alaida chini langma kupulung angkha Ephesians chapter 1 verse 3 jisu bai kerengjak aba hai borok ni bagai chukna hani tongkre joto spiritual blessings nini ani bagai lokhlai rekha
je jisu bai kerengjak rokni bagai mungsapana sukta ha narak jakliya jisu bai kerengjak rokni bagai a jisu no subraihini gosinai rokni bagai tai jisu bai kerengai borok ketalangjak rokni bagai a kaham a alaita suknahani tongkrei blessings hamari loklai rejakse already but borok rejakmanabo saimanliya hamri rejakmanabo saimanliya ganang khlai rejakmanabo saimanliya sumsok na kare rejakmanabo saimanliya tabukbo sumsok ganang hini gosilai tonglaikho tabukbo bigra hini gosilai tonglaikho tabukbo bemar hini gosilai tonglaikho tabukbo chugya hini gosilai tonglaikho tabukbo kesam hini gosilai tonglaikho yangla kaitor 2020 ni slai sekangno jisu kristo ni bisingtei ganang khlai rekha bemar kre khlai rekha sumsok kre khlai rekha bosani position singno to faikya katal khlai rekha nungle tangi gosiliya ba tangi ase kaitor kaham khlai re mane aba ase ke balogui thangka tabuk phano nungba khanaman yagulo phano saiman man yagulo phano gosiliya ba nung siblabo ba saya bemar ta tong siteng ni langmao bigra ta tong siteng ni langmao thimong ta tong siteng ni langmao hamya ta tong siteng ni langmao ani langmao kaitor ba lama khlai re kala already no kaham no already ya phare kala chini langmao gosina simi sible saimanya deba nang chini kaitor bukuk bai samung khlayo sangsana bukuk bai sinamo chini kaitor bukuk bai samung khlayo aka kaitor sin nang basang ke ba bukuk bai nang gosi sidi ang kaham kha katharang kha mazra krikya bemar krikya ang kaitor nokhani borokse jisu sani subrai gosi sidi problem krikya gosi sidi bemar krikya gosi sidi jisu ni kasabai hamsukha gosi sidi tomne sikrinai phola gobama kebengi tonglai phola hamya phayo jangjal tubi phayo sadi get out ni sadi ongkhordi ni sadi kaite bukuk bai samung khlai nang bo bukuk bai samung khlai re hodi bono nang dam rogi simi naina ba bo ode ongkhoriya sukna ha bai singsar kaisa mung ya farjago among kha jisu ni mo nang sanaba ni o bukuk bai ke jisu ni mung bai ke ode ongkhoriya simi nang naina ba Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini kairok ma hamzak ma pai flaya. Fadin ke tini bo kaito sono bless khlaikya. Hamari khlaikya. Te kabang machini nangai tong mani. A excellent position of phaina bagai je sung bujina nangai tong mani. Je sung sina nangai tong mani. Abrong sono phurangka shirika. Kaitora hambaira laya. Hallelujah. They norokni tithes and offerings rok norok musungu yafanani ketini norok yafari bo manai hake tabuk tangilang yafanai ba hani kaisa norok sungung phai mano. Hallelujah. phiaba tamung no kheto mai sarja yanke Yesus pun nang mai mana musuh ni mainnya. Haleluya. Kekai tu bersama sartheng, ya fartheng musuh jago. Haleluya. Tanggai. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Tu fadinari tithes, tu fadinari offerings. Kai tu demand kai tu. Tanggai, ani nukhungo samung obab engyang natui, alai dakhe tong natui, tu fayde ni sao, kai tu ni nogo ni sao, bini nogo obab engna engyatui, kai tu ni nog bobo batabu, nini busagya diba, kai tu ni nog nini busagya diba, nang saima di diba nini busak nga kai tu ni tong thai kai tu ni nog. Kaito nono bless khlanya musung jago. Kaito nono hamari khlanya musung jago. Kaito nono alaida khlanya musung jago. Kheto jasuk pan durum tongdi. Busle shanani nango. Haikese mai gobang nogo happayo sokpayo. Yes, kaito chini langmo khetong phaikya. Tama ak kheto tomon sangsar kangke. Ak kheto kaito ni ba. Thì chân
kaitoni nukhungni borok tei kaitoni bwsak wngmani bagwi abo return hisabe nini langmo belai kupulung khe sokpainai. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 8 o sengnogo, should people cheat God ni sao keba phan kaitono khogi de man borok sautamo tai bakka kaitono khognani ke phano khogoi manya ni sao but borok khogoi tongo bahai ke kaitoni man thaino kaitono riya kaitoro je sarna nangmani abono saria maisle nin thani tongo sai pai khan nang sikok ya deba maisle bui tangi narakba mai bori haina hai gobang mai nogo danani bagui nang sai pai khan nang sikok khanable busuk tong nin thani wo abuya nardi maisle a tongmani aroni no te sardi kaitoro alai da khinni langmo kaitor bless khlainai a blessings bobo hai. I will open the windows of heaven for you. Malaki chapter 3 verse 10 poritonga. Phaising RWKTHARNAI verse 8. I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Suknahani tailamrok phiyogwi rwbainai. Abo hai bless khlainai nang jaga sariman glak. Abo hai blessings. Abo hai hamari. Kaitor nini langmawo khlaina musung jago. Ya farna musung jago. Nang ready da yasaknani. Jara yasakna musung nai rok busuli sharo. Je sarnai rok ke ba alai ta ke haina hai ki filiman phiro. Last to tamsa put me to the test ni so. Tomung no bakha odro modro phangi to ba bahai jan no abahai ro phangi to ke ba waisa nang test khlainai di sabono khanaka mai bori mai manya nei manu bo 10 mon 15 mon 20 mon kani kaisa sarka ke mamala manai bo mai lanya saimandi kaitor je fro ya faro alai da kokhe kaitor sono bless khlayo angda gimanole norok tak khnani do angtam sawi tong ani mokhang nai sigei believe ta khlaidi bible tam seijak tong elambago kaitor sono tam dagi abno khnadi te khnao buji kham ke ba ya prishedi. Hallelujah. The body of Christ ni official bank account kuriko dakti ke sok pai nai. So tabuk for the timing jeto of ministry kaito ya farmani. Hallelujah. They personally angno a lead klai to money ba bank account ani no razak Google Pay ro razak ani dagi mana ta khana jang khain hai sao nang clear bless khlaine kaito no no chokdahani tailam phiyogwi hamari khlainai nang tomunu clear hingke afron nang ya fardi kebo baita dagi jakdi nini khetobo kaito nini se nini babu kaham se nang ya fardi. Hallelujah. Aga blessings chokdahani tailam phiyogwi kaito je bless khlanya musung jakmani abo nini nai nang khela khlainai boro kuti kuti ajiwo lakh lakh ajiwo haipano pusugya haipano kerei hani sao haipano manya hani sao tangai pusugya tangai manya ngi tonglai because aje sompoti jasepano number kebang thang lakh phanang thang koti phanang thang abo kaitoni thani ya farjai gani bagai abo samung nangi tongmani jorawo haikeba mungsasuk nangma jorao abono ya phari manya haikeba abono use khlaisai manya borro tamri bagi khatilai ba borok tangi khatilai bipot ni jora hani se khatilayo kaito tambagi nono bless khlai nang khushi ke tongthogi sa thung enjoy khlai teng okay hamzak mung punuk teng bak thung apni bagi kaito nono bless khlayo nangle bipot ni jora hani se khatiwo apni bagi borro ni sompoti bemar naijak thiniwo kosogo sikok khokjak mau kosogo
Okay. Nang nungya kebang mataya kosogi thangbayo borok rokni sampoti. Tangai a sampoti ni malik kaitono khalayani bagai. A sampoti no ar kaitono yagrena riyani bagai. A sampoti o kaitono yak khalayani bagai. A sampoti tamungi thang. Nangya jagao kosogi thangbayo. Soitan a khognaisa sikok khogui tlango. Boro abo doctor naijak masabla bithi paimani sabla ni sab. Boro abo mo haini bagi sabla ni sab. Hallelujah. But saimandi. Nini thani uja sampoti tongmani. Abo no kaito bless khlanya musong jago. Yasukpana tongtong nang pusung naita. Pusung mani selai alai dang nai, alai dang engi nang te korok sana susu nang subai man nai, tangi zepun nang nini sampoti no, kaito no, ya farnai te as sampoti malik kaito no zepun nang klai nai. Hallelujah. Nang zepun taiden offering ya faro, ate bagi tongman nini no sampoti, abo bebak kaito ning mani bagai, abo secure ngi tangu, aro khogna ni khomota te kya phano kere, te kya bani phano kere. Amen. So, jora nini. Tomono nang clear angka. Kaitor ramani security, kaitor ramani blessings boma hai. Chukna hani phiyogwi kaitor bahake bless khlai. Zaga sari manya ni so. Abun nang saiman kan ka ba. Not in tithe, not in offering. Okay. Te yafardi. This is yours. That time is yours. Hallelujah. Description of bebak no. Details razak tongo norok follow up khaidi. Padi sin tithe and offering se ya fanna layana. Te oba kino. Tini ni ko kaito ni ko kuthang ko chini lamo kaito supungmani bagi kaito ni sang hambai layana. Uri ba khandalari most dekhere. Hambaya fanang ni ko nung sana bless khlaika. Deba hambai lo. Tithe and offering. Oh nung bless khlaika lo. The yafana rong shaka wonung bless khlaikelo. Tangfala renai borok hamsaza, bote boro zakna hiniso. Afasung shikok category ulia. Soi kok nanai nini busa kaham mosilo. Busle shanai a category usi. Thank you Lord. Nang akaham no chilang mo kupulung khlai bani ba. Amen, amen, amen. JISU nin thik tharang koroksa jotoni shaka sarsawlo. Jotoni nukhung sarsawlo, jotoni sampoti ni shaka sarsawlo. Arti shikok kaplainge manliya. Nini yak kalai khelo. Thank you Lord. Thank you Lord. Nang sini phaising ke samsung na kebangi manani. Kebri khomata kare. Amen, amen. Fading ke tinasa nang siteng ang request kalayo. Please. Jotono girza attend khlai pidi. Ganani যে গির্জাও থাংদি সাবো বাসাও কক সা কতর কইয়া নং নকনি সিমি অবন ডিক্লেয়ার খাইদি কাই তরং নিনি কক নাগো আरो फोरोंदि তে থাঙ্গै গানানি গির্জাও অ্যাটেন্ড খাইদি তে অ্যানাউন্সমেন্ট ডিসেম্বর 1 তারিখ কুমুলং পার্ক 12টা সময় দা বডি অফ ক্রাইস্ট নি ফ্যামিলি রক কাইসা জায়গায় গ্যাদারিং না থাঙ্গি দङो আবো কুমুলং পার্ক December ni 1 tarik 12টা সময় soang koinai norok tomuno jora sanamui mano te yes angbo ajisuni busago khobjago phaidi malai layana te kaitoni mungno kusu khlai layana. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham Meri khairok ma hamjak ma pai flaya. Te hingkang ke norok tomung no kaito ni kogote kupulung na munchung hongke The Body of Christ ni WhatsApp group tongo aro norok join ri manai sang Bible study khlai layo te daily no sing kaito ni kogo taza cook ang layo kupulung khlai na lai mari pame. So norok muchungo The Body of Christ ni WhatsApp group o join na hingke WhatsApp number ani personal number norok just norok ni bumung sui text khlai rodi Hakhe ang norok no group o add khlai romana
Ani WhatsApp number hengke 9774518979 9774518979 Okay, belaki hambai fani ke tini asanan siten kaitan mong obah keno teu kusuk ke love zap hai mana tong siten hambai